India mai November 2 2025 ko hai Bahubali samitung rocket sinsu nga na satellite kajan na CMS-03 samitung satellite hai launch su thei mi hai launch su kurina kanti mi gwai hai zauna angak ba mai serending thei tuna mitung satellite hai rit liang mitung communication satellite e tuna sai mi hai Indian Standard Time khong pangu ngana khong makhai ke chang makhau khong pangu makhai ke chang makhau lon su kan tong thei kabam rina Sriharikota sapibam karina lon su tong thei mi hai Andhra Pradesh ko nai mitung bamme achai daw lon tung satellite adi richo ta began ko hai 4.4 ton kg hai rit de tumna sai 4410 kg hai rit de tumna sai satellite janrina CMS-03 akhadarina teboi sabo G7R tuna kawe mai roina India kun padai khau or India mitong Indian Ocean area gwai ko hai communicate su kang chamitu information tipat tihot kang any information tipat tihot mitong service su kang rina lon su tuang thei tuna sai satellite hai function hai bye na kazat pagu seruk nai India ko ni milam mai sakai puni de asai daw tho taboi kang cho to began ko hai mitong satellite CMS-03 hai ritliang mitong satellite heaviest satellite taboi kang cho to began ko hai communication kang chamitu information tipat tihot kang taboi kang cho mitong information hai sakai puni de meter launch su kang rina rocket akhat kazat rina LVM-3 nickname rina Bahubali samitong ruina lon su tong the meitung rocket rina phungku ngana kandi tong orbit ko ta kulau tong the taboi satellite cho CMS-03 satellite the mitung satellite hai angak mitho India merina kasyam tong de mansai gan khat na sina idea tiro mitung rap mage self reliance de haikuma mitung satellite tong function hai kitina jaw kai jaw ko first ko tho tabai kang cho tabai gan ko hai telecommunication khang sami ki thu India ko hai internet sin khang ramitai internet ko access su begin ko or anything online ko ani hot begin ko fast su ka super fast su khang rina me hai launch su tong the number 1 ko hai number 2 ko rina tabai cho tabai gan ko hai India mitong ocean kau India mitong doipoi da mitai India mitong bam ka guai na ko hai information lat me guang makhang information lat be guang poigan ko ta hai kenurina protect su khang te betong the India mitong aircraft bam no we submarine bam no we navy tung hi jahaz aju bam no we mitai maritime operation ramitai doipoi tong center operate so began ko hai information la me azu hai ngwang makhang tuna me hai lon su to nge akhat number 3 na taboi so to began ko hai satellite TV re broadcasting hai te TV tung service broadcasting tung service sami tu TV hai live tha mi tung chang hai pai na speed tinai khang ti kaw ran khang India khaw ramitai India tung area gwai khaw tame tung purpose le akhadarina taboi cho to began ko hai India ko hai disaster natural calamities flood landslide ramite cyclone aju wai guange marak ra guange ataw ni guang bam die flood bam noe tingriu bam noe landslide bam noe cyclone he guai ti hai jausin bam du khang hai kading na par mairina communicate suna mairina information ti guang da thaira du khang rina mai hai lon su tung the kuma India mitong ocean ko hai pa na si mai gai mai country bye turina operation kai na ramide katun ti spy suna bam hai pa na information go nge tu na sai hai ko mijeng korina hai gwai tini jausin bam khang India mitong ocean India tin ting bam mitong duipoi azu ko ti hai country bye merina kaza su gong makhang ramite katun ti si mai gai mai pat pigan ko hai jausin na bam khang rina mai tong satellite hai lon su tong the kaurina ramgwai na capture su kani di the si mai gang mai gai mai gwang mai any information link su kani di the mai tung satellite jan rina CMS-03 asai dawlan November 2 kho lon su kan mai teboi tun karina Sriharikota
Andhra Pradesh korina tubui tung rocket koricho Bahubali sami tung rocket LVM3 tuna ni ka mai tung rocket korina launch su mai tung satellite rit liang mai tung satellite English ko sai tu ti heaviest satellite last korina tubui kang chou tu bi gan ko hai education le healthcare ka telemedicine le education kange sami ki thu India kun padai ko hai internet gai mong pe bam ko hai ku ko ba me ju na ye India kun padai hai remote area sami ki thu tong ko mong mai jing jeng khao network phang mong pe bam khao da mai tai dai thao mai gat pe bam ko hai ri su cham ba mi man sai azu hai na ye ti ki thu mobile tu nai da mai tai network tu nai ti ki thu network gai ma ke hai kum pe gan kurina mai tung se satellite lina help su pnen tu na sai hai kum ma khadre lina telemedicine sami ki thu telemedicine sami ka ba q2 doctor or hospital to tat bang sin ni any online platform kau online tung apps kau online tung portals website kurina pudui reng or raja o me ti ai help su pni ti ki thu mai ta su kang hai pai na communication link gai kang nai sami tu information na pai na gai kang nai hai kom bejen kurina mai tung satellite hai launch su tu ngei tu na sai mai tung satellite launch su pitang to internet bam no we da mi tai any communication sami guai hoi pai na fast su kan ni the speed super fast su kan ni the any communication information sami guai hai kandi guai satellite hai launch su lai riang mai tabui country cho ta began guai Soviet Union ataw tho Russia tu na kaw puni October 4 1957 guai launch su tu nge first satellite hai kazat rina Sputnik 1 tu na kaw mai tung satellite rina radio signal azu wai kandi ko wai du gai tai hapa ka thom du wai khang hai te ki thu battery hai thai rai ke the tu na sai hapa ka thom mai tang began ko hai mai hai Sputnik 1 samia launch su began ko hai USA ni pai na lung thau na USA le Russia ka dai hai space tung lam ko hai pai na competition nai na hau kan the tu na sai kuma India ko hai first suna satellite hai launch su me adau so began ko hai April 19 1975 ko hai launch su tong hai mai tung satellite genre na te boy ka bo te began ko hai Aryabhata tu na ka we Aryabhata chame astronomer India ko hai kajan tat mi he ko ma kajan talana me hai launch su tong thei tu na sai kuma aneu thai ne merina satellite ko hai pai na camera resolution ko me lawe ne kanong USA re India ka nai hai kariu na launch su ko mai ta aneu thai mai tung satellite hai angak tung sai na ji tiang gong ba mi fa hau pani tu na ji satellite tu na ka kai mi tung camera hai ko landslide su pe gang na sen thai pani tu na ji mai tung landslide su pani thai kitina bak pa pani thai kalung pa pani thai ta me ne sina satellite ko na capture sunga mi tu na ji ko tu ne khat puni the ting lu chui puni the ta me ne sen thai ji ai koi gang pani the ta pha wai din pa ngam mi tu na mai tung satellite ri ni ko ma camera resolution guy my information technology ka mai tung satellite ko fix su ro to sensor guy me fix ro to ko me tu te any danger sign gong began ko kanyorina capture sunga me tu na sai satellite tong function hai to ko mai thai bom ko nge thai mang ni bam no we satellite he ta boy kang suna satellite mak chen no ding cho hai ta kung liang mi to satellite 1950s bank ko launch so te tu na sana atawa kandi mi ko ye satellite hai launch su khiam mam tong te boy kang suna satellite kyo hai te number 1 ko to satellite again ai me telecommunication kang na ji telecommunication sa mi to boy cho to began ko hai new phone sim mam ning jo me ai satellite rina ni help su we ya satellite rina mang sin ni help su de internet connect su ba mini satellite rina su we su mong mai nai de data azu ta ba me gwai he satellite rina mang sin ni nu de tiki thu ta problem gwang puni de da leng mi dong problem to boy cho to began ko wai dui poi thong tho hi kau ho began ko wai network phang mai ani thai ne me ni internet ma gi na je ta wa hi kau ocean dai ko hi tho ho began ko wai network ma ge ton de internet connection ma ge khok ton ko kyu satellite ko internet connection su no ina ji hai the ta hoi guiding me karina akaduna to bojo de began ko disaster management chu kang rida to bojo de began ko ta hoi landslide su the
ไซโคลนกวางเทดุยดายกวางเทเขาก็คิวเนวักไก่กบูงามกันนี่เท any communication system ไอ้กบูดุดไก่กันนี่เทไม่ตรง area ก็ไว้เนวักพังดันนี้ตัวมาเคตุนแต่ internet connection ไหนดันนี้ตัวมาเคไม่ตรง area ก็ไว้ให้กุ้มไปกันก็ไว้ satellite เลยนะ help สู่ประเทศนี้ satellite เขาเลยนะ internet connection ส่วนเอาไว้ไม่กันก็คิว internet connection ให้ไม่เลยนะ help สู่ปนี้เย่กุ้มอาคาตุเรนแต่ผู้ช่วยไปกันก็ไว้กบัมจิงแจงต่อได้ไปบัมเขาไว้ฮิมาลายันก็ไม่จิงบุตรได้ไปบัมเขามันใช่คัดบัมมากไปกันก็ไว้เนวักนี้ก็มักหมายดีนั่นสิไม่กันก็คิว satellite เลยนะ connection นะ internet สินเอาไว้ก็มา information อาจุไว้ลานุไว้เข้าตัวเลยนะอาคาตุเรนแต่ผู้ช่วยไปกันก็ให้ satellite ก็เลยนะ picture อาจุไว้ capture สุดว่า satellite ตรง satellite ก็เลยนะ capture สุดไม่ตรงสิ่งหนึ่งจะต่ออันนี้ไว้แมปไหนบ้างไม่ให้satellite มาเก็ตด้วยอันนี้ไว้แมปไปถ่ายนี่ตัวมาเก็ตแล้วมันกล้วยนะเตียงน่ะเผาเห่าเทซิมน่ะเผาเห่าเทกระดิกน่ะเผาไว้เห่าเท satellite ก็เลยนะ capture สุดกันไปกันก็ไว้ก็กล้วยนะ capture สุดงามที่สิอัตราไว้นั่งตรง area เขานั่งตรงกันดีก็ไว้ซีไม่ปะปุ่นเทซีไม่ในบ้านไม่ให้ก็ไม่คุมปนีไอ้แต่ไม่กล้วยตัว satellite ก็เลยนะ capture สุดงามเทก็มาทีวีอันนี้อุจจาระบ้างไหมให้แค่ satellite ก็เลยเทก็มา radio ตรง signal อาจุนี้ satellite ก็เลยนะเทแต่ก็ไม่กันอาจุก็ท้อ satellite ก็เลยนะ radio signal ให้ลาดนั่นมาเกที่ก็ท้ออัตรารู้ได้ท้อตัวไม่แจ้งก็เลยนะไกด์ท้อ satellite ก็เลยนะสู้เทก็มาไม่ตรง satellite ก็เลยนะ location ตรง information ให้ exact ให้ตีงามเทอัตราทุให้เทก็ไม่เขาตุนบัมเทเขาบัมเทเขาบัมไม่เราไม่ได้สิบายนั่นก็ตุนให้กวางเงี้ยกวางมาเกตัวไม่ satellite ก็เลยนะ capture สู้ดุดเทไม่ขังเงี้ย satellite ให้นายบัมไม่ให้อาคาตุเรน satellite นายไม่ได้ไปกังโจทย์ไปกันก็ไว้ natural resources แต่ไม่แน่สู้กังเลยนะ natural resourcesไกลๆไม่เขานายบัมเทมักบัมเทเราไม่ได้ satellite ให้ได้ไปกังโจทย์ไปกันก็ไว้ weather forecast สู้กัน weather ให้ CEO weather ไกลไม่ซีไม่ให้ any predict สู้บัมไม่ให้ได้ไปดิโจไม่ต้อง satellite ก็เลยนะ predict สู้ตรงเงี้ย cyclone กังเทกังมาเกติงกวางเทกวางมาเกไม่ต้อง satellite ก็เลยนะน้องไว้นะ weather forecast สู้ตรงเทก็มา air pollution แบบหน่วยเราไม่ได้ any climate change แบบหน่วยไม่ตรง satellite ก็เลยนี่ capture ช่วยไม่ไหวที่จะถึงกูเทจะเราไม่ขังตาย thank you